Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari raya besar, bulan-bulan besar yaitu bulan suci Ramadan. Karena setelah Rajab, Sya'ban, sebentar lagi Ramadan. Hari ini juga kita berkumpul ayah-ayah semuanya. Kita mendoakan terkhusus Ustaz memperingati jasa orang tua. Jika cuma kita tak terbalas jasa-jasa mereka, mungkin ada yang terlupa, yang terlewat. Dan kita tinggalkan juga untuk kawan-kawan semua. Mudah-mudahan yang rezekinya sempit dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya amanah hutang yang harus dibayarkan dilancarkan, dimudahkan untuk membayar hutangnya, yang sedang bekerja, berusaha, mudah-mudahan juga disukseskan dalam usahanya. Yang saat ini sedang sakit, kita doakan juga mudah-mudahan sembuh. Ar-Rahim Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghafarul Qaharul Wahhabul Razzaqul Fattahul Alim Al-Qawiyul Basitul Qadus Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Muakhirul Awwalul Akhir Al-Zahirul Batinul Waliyul Mutta'ali Barut Tawwabul Muntaqimul Afur Ra'uful Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram Al-Muqsidul Jami'ul Ghaniyul Mughni Wasalna bismillah wa ilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'ahlil bariyah Allah bi'ahlil bariyah Allah ya Rasulullah ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah innaka minal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim lidunzira qawman ma unzira abahum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun wa المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم
Rasulullah. Allahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sa'alnakum wali zulfa rajawnakum wa fi amrin qasadnakum fasuddu azmakum lillah. Allahu la